eti wafutuo kakra wo de be ma Ghana for na efi Christian metimi aka kire eye Ghana for titru Christian ne heman se afiso a eye ane nsem no bibiri na mframam titru ya driver for a modi ye kode ye ba de okukuma se de okonkran de okọ se bi wasa eni nkura aka nyina so munya botre na ye danya obi ansa beka ne nsa beka ko ne ba beto ne obusuan nyina kama na ibisi afifufuru mu ye nkonkoti oyuni bia mrante ne maba wa no so mesre wo mo eniema bi a mode hatamu ani so ebema sebi watrapo no muntwitwa ne ma so na sebi yemi abrabo na monsre brade se ye nyame pa me eja fa ye hye brade nsa bompa ye maye ede wasro no kwafo nyankopon wasem ne se ade nyina mlemfa asidam ama afi akwa prabetu ni nipa nyina na nya ne saa ene dey ye kan se ni monyam ne ayiye na nka odin oso na okro wiase nyina ewura nipa abodie yeda wase pa botifo nyame hwe so se de be ya yenti atinka boni bia na safi ko apro edi kutwa wi a ye be kase wo ebeneza ono wa ye adonti emi amen ejako yeda wase se oba ye ma efi letwetwe enko kasa menti aso eti efo ejako ablantie na wote ne ka no yes anso tiewi ye tiewi na efi ye mai muso na ye cross over okay efi na kwa kokobo do ni iti ye tiewi ye go bisada nko be bi bisada neno ampaya ibidwa nranti en be kan gumu a edu ba bi ami ankasa ma ba besum aya no bi se o mantem ebo ekobo fo no ba e wotu dwumiedu no awie da bi obi oni ma group bi a waba bi program bi ase nse mi gina ho a 4 good hours non stop na me kura musa to dwumne sa me ne me mranti na je se ya ma wo so ani age na o kakra wutu ya no hu se wanya so fa so eja before se mebo mi bi pese we die pen force kakum ye de ko num ma me acapella kakla na efi Americano agroba fi American kachiro meboka entinka omoba meboka enti omuni mte Christian hemai ene Ghana de ye kan je ko bi eni maduma mi he oko YouTube o sache official Dr. Jekwa obenya ye bibia o okura na obehu ya agro na o ri aba official Dr. Jekwa anya asem keto na obi eni papa la kamate nti ene ebusunafo ye tie ejeko ablantie na nwunwi aba na efi ya to aso e de firo nti why you get alonko me semre me kone che e studio bi na efi ma kwa mana kwa ba na ya to aso e de fi ho ko so na ne mentla miti ba se ya do na eti me kone che na ma kwa mano akwa ba openika se me pache chembe marking na chunko me ma kwa ba me juso minia me sa so ma official panso enko me sign na e mo do sa ye do body na ko na se ase abibia me hwe TV so me hwe movie ba me ni wo hia one on one sit down me ka se me ye very blessed say ene otumfu yakopon abie kwanse na me ne ejeko ojidie na ajo ede nyame ase se me ne ejeko pa ye ka ejeko ade wo Ghana across the world obi eni ejeko abofra kra wo hye ye fun kra eni ejeko